masvika. Tambire wena. Right, muri sei? Ndisvika po. Ndikubatsirika. Aiwa, regera zvavo. Ndokwanisa. Regera zvavo, regera. Alright. Pamba ndo panapa mundaramo. Make sure kuti ndowana wawo rent yangu in time, hand. Are you okay, mda? Are you okay, mda? Wait a minute. Yeah, Antipo. Thank you. Your room is ready. Ngakwaso wangu kubvunza. Bvunzako kana zvine musoro ndokupindura. Mune mhuri here kana someone anokwanisa kubatsira? Muri ndinaye. I just want to be alone, that's all. Amne mchida mungontaurira ndiripo. Hello. Hi, baby. Hi, should I say for me? I'm good. Should I say go? Kuno kuna nari se wimbiso. Just like been feeling all lately, but he's getting better. Is she getting used nebumbushere? Cannot you where are you getting? Like you're sounding like you don't know your wife now. We can do this. You can do this. I'm happy to know that. Yeah. So tell me, how have you been? I'm good. Ndichangobva kujoga manje ndachimbojoga joga. Saka ndauda unopinda nditore shower now. Nanya, ndina munhu kujogera ngese. Mana kuti ana une mashoti peka ngese. You're one pig, you. No, no. Enda ndangonzwa kuti muri right here. And my manje mune madzoka, don't worry. Ndakangobaranidza zvinhu chete. Then munodzoka. Don't worry, baby. All right. I love you. I love you too, baby. Bye-bye. Okay, bye. Joga. Ndopinda seuno.
Mas que era assim. Makadia mukoma. Tegenda kubatsira iparuko netsaya. Aiwa ndokwanisa ndega. Chero mukaramba ndozokubatsira. Ngati ndokwanisa ndega kani? Ndokubatsirai chete. I can see a man for life but is about to give up. Engwara kubatsirai pane zvokunetsai. How do you know that a man is about to give up? I know just because of the sadness of the face and the way you acted before when I greeted you. I was like, good afternoon, you never responded and you look worried. What is it that is bothering you? It's a story for another day. Okay, so I'm going. See you next time. Thank you. Yeah, you're welcome. Unonzani? Linda. Linda. Yeah. Nice to meet you, Linda. Nice to meet you too, Mr. Another day. Wadzoka zvekare hanzvadzi. Ndadzoka zvekare mukoma. Atinonge tazivana musiya, zita rangu ndoitwa Linda. Nditwa utapfuma. Tafana nokuziva itapfuma and I'm a PC. PC. Zvichireva izvo primary counselor. Ndati personal computer. And I can tell makatangogara pauchia manje. But my advice is acceptance is the first step to move forward. Ndizvo zvatowepo mukoma, so embrace it. Ndikuyedza. Asi it's hard kuti nhasi wangu uchifamba. The second minute hauchakwanisi kufamba. It's not easy. Zvekuti unomuka wakugodza uchafamba. And zvinorwadza hazvo, but nema AA group atinoita where people gather vachitaura matambudziko avo avanosangana nawo, so munokwanisa kuuya monzwa mubatana nevamwe vanhu vachitaura matambudziko avo. I can tell it has helped a lot of people. Unoziva kunge uri I don't know. Zvekuuya ndichitikoudza matambudziko angu kune vanhu. People are quick to judge. Neni handione zvichindibatsira zvokunge ndichiuya ndichizotaura kune vanhu kuti chiri kundinetsa mukati meupenyu hwangu. Zvinogona kubatsirai mukoma. Vanhu vechirume, I know it's hard for you to express how you feel. Asi just pay a visit, it can help. Ndichaedza. Aiwata. Ndakanga ndogona kupa phone number dzangu. Muzofona munhu. Namba dzangu. Muve nezuva rakanaka. Nemewo muswere zvakanaka. Musaregedza kuuya. Ndinouya. It's okay.
Oh, Madon's or something. She. You're crowned because you're a queen. Really? Yeah. Wait. I bet the sun must be jealous because of you, huh? Why? Oh, because that sparkle in your eyes is just so bright. And are you married? No. Boyfriend? No. You really can't live without me, can you? We'll see like what, 4 months? Or they do only walking by 6, 7, 8. I'm disappointed in you. Ngoro. Hi. Hello. Well, toita zvokutokupa kiss here. A kiss ndoida but manje pandebvudza man. Ndakangogara nadzo ndakati zuva rinodzoka babatanya ndo zuva randichagera ndebvu. Sagerako, you look like Dai ndakati zuva rinodzoka babatanya ndo randoda kufamba ndikaenda kufamba so. Anyways, where's my daughter? She's okay. Okay. Hold this. There you go. Right. I'm sorry, buddy. I'm sorry, buddy. I'm sorry I wasn't there for you. I knocked up in the town Rwanda and look where you are. I'm sorry I wasn't there for you. Will you forgive me? So you must be precious still, isn't it? Nah, it's okay. Chakakosha ndichikuti uri pano izvozvo. And also, tinoda kutenda nekuchengeta mwana. Mwana wedu tese. Mbengori kuko. I needed some space, time. But when I watch it was even worse. Man, I saw ghosts. When I got and got to from now and got down now and this world is weird, I tell you. That's very funny. It's true, okay, it's true. Yeah, you wouldn't believe me anyway. But a good thing happened. Yes. Well, anyways, I sang in BMW. Name address. Man, she's... What's new? What, man? I didn't know my big cousins. I didn't know. If I had met BMW, be married, you know, if I had met her earlier, trust me, I wouldn't have left at all. She was... Maronza is doing that itself. It's not us. Yeah, man. I think I understand secret. Singon. Hello. Oh, hi. Yeah. Okay. Right. Yeah. And I'm going through a lot, man. Yeah, can we talk about this some other time? I need to freshen up, man. No problem. No problem. Thank you.
uchangosvika saka Yeah, because I need to go home. No. Yeah. Tanyaro. tanyari kuchikoro. Yeah. Ugentoenda zangu kumakiza ngwaro. I think achiri pasi pemaflowers box ari pa. Just can't bear it again. It's good to have me.